ki pau men ama sapena hita bang phat phai piu pa pathin thangwai nom hen lang ka ki pai ni slaya ka din thu ka sei ani veina tu chung ani veina he kin a hitan ka ki pa in tu a lain sa be te niu inau te niu la sa cho ngai no mo min pathini nong mas nama ban hone phat theina bu jing reng hon hen lang ama lo pin din na o hon no angai honin pathin wa choina din sa thei chana pathin lai sa diom ki tem ki nun thupia hilut masangwen eman panbina hin thumin ka te o taw na hin mai ka ta engai lu ba na omhing jing ka pa thing batin hepa akipa unlung sin ka changwin hi chlaya kangpo pia ka so pite do ki mutu ki theya ki lim tu theya na thu te ho ke holim thei ding le na wa choila te ho sa theya naman phat pha naman nei pi seven ki pa thu se damin teng ka thangwai na hi ka pa thing batin hepa lungsung theng lo kam sung theng lo chon se ke ma nang ma thu hin se do den ka hitan pakai lung se na ma nei ngai damin ka chon se na naman nei su theng ka lungsung naman nei su theng pe nang ma thu te ho naman nei het lut pe in ka sei do ding te ho pakai chule ngai hlading ka so pi te ho jong naman hagau theng pi naman nei hil thim so ke win nangma lo pi na ka mu thei don diu naman nei pan pi win tin e changa chu kalvari ati san man tam ta hlan o pakai su krista min ka thu min hi amen azo a lacheng chu thil siam zu le wa hon bon pathin a thangwa theile iti hon wa choil wa thei diu ham atin iti chu tu ni tha he ne ke holim diu hin na itabanga pathini wa choi thei diu ham itabang condition itabang din muna hasana tu hen lang gen thei na iti tu la pathin chu iwa choi choi yeng thei diu ham ti pa chu tu ni tha he ji topic mang cha chu khan sei da hi in bible nei lo ibon win ana kyau so ke yu hitin bible luk bung gup chang son ni la gup nei kan sim de he Luke chapter 6 verse 46 Luke chapter 6 verse 46 kaloi pa no na kyau the he Luke bung gup chang son li le gup ma pa na kan sim tha de he siming ka te chule nang hon ka sei thu ala chon lo wa I bola pakai nei tiu ham koi hi jong le ka hi nga hunga chule ka thu sei nga ya bola chu ama chu koi ta bang ham keiman nang ho vet sa unge ama chu mi in sa thu ta leila ya chule abul sung chunga phut ta bang a hin chu in tuisang alit phat in chule tuisang let phat in chule luidung aso in in chu ha su in asun a hi le gunta kisa hi ri chun asulu zo ta pu na hi aza a bolowa wang chu mi abulbe ya leichunga insa tabang a hi luidung so in ha su in asun a hi le athu pai jing tan a hi ichi in chu asit an na sa hle jing a hi hichlaya hi jesun ase hi phate chan ngai le hen mi koi tabang kathupe ngaya kathupe nina kathupe banga bol ho cho hitabang chu itabang mi ham ke man nabe saung e tin hitabang mi chu leila ya thu ta la ya lai la ya chole song chunga foundation in abul khum put in tung do tabang hi ti hitabang mi ho cha thupe ngai he tin jesu na sein itabang mi ho chu hi chlai context dung zuya in ve diu hin itabang mi ho cha thupi ngai ham itabang ham athupe ingai diwa poimo cho ipi cho ham ti ba he hi chlai context ma wai ne ki hilu hin tin chule le pho ode na bulang chwe na he le chang som ni le sagi na chona ve hite Luke bung gup chang som ni le sagi na cho ana ve hitin in siming kati ama wang keiman kathungai ho za a ka sei a hi nang hon na mel ma teu chu ngai luwin na ho teu chu phat bol un na gau sap teu chu phat thei bo un na tai tom teu ding in tau pi un ati la jesun hilaya sei chu zolanga chu kathupi nga ya ti na athupi ho chu la sei kinin kama wang keiman kathungai ho za a ka sei hi ti athungai ho athunung ho chu athu sei pa chu ti hetan ati le ngai to le chen ni chlai cha connection chui pi namu wam
hitabang amel mangai lupa ai lo le min agau samai le phat thei bu pa amel mate asir bol te dinga tau pi pa ama pa chu sung chunga insa to ibiate ka na connection umang ti pa chu in video hi in ka training bol na win Indonesia lang ho asu pi ho numei mini hongza honen ama nu khanu chu ani hona nurse hi honen khanu hi khanu chu oza hong pangin khanu chu student hongza we ichinu chun itin asen a testimony asen in ka sawin building ka sawin kain kom te ha to le gam ki cho hom win ama hon ki sawin ama ho cha chal tul tul leng ani ne chal tul tul leng in chomlo ka an sa zo lo yeng ho ya ho vet no ma om ne ke ho a la ka chal thei mong mong ta hiwin atin aji chu ipham natil ama ho ta sumle pai la sam hilovin foundation ichi foundation abul ki phu na pa cho ma hoin nasata alai thu wa thu ta asa ye wa cho pha lu na hin ichi pa cho pha lu sa ama wanga sein ling ong ki hon khal ve cho ong ki ho pen so kain kom te chu in tha li le hi wang chen ong krek ong chi pan tai tin na hita banga chu ilai thu pau hi pathian thu I khol pau hi I ha khol giluwa thu ta I khol giluwa teng le abul chi phu wa hai le I tabang hung hui le go hung nong han lang I tabang khep patep na hungong le hi ti sun e su ding hoi lo de ti he tu ni la tha be a ki kan pun do nom hin tin ati le hi chalai a connection hin veu hi tin ama wang ke man ka thungai ho za ka se hi nangon na mel ma teu chu ngai lu win ati hin na ho teu chu phat bolun na gau sap teu chu phat thei bo un na tai tom teu dingin tau pi un na beng phe lang khat a beng a chu lang khat jong do pi un na pon len min na la pi le da sangkhol jong ala ding in hi in ati ichlai bible verse ha sim pen diu ka ta sani ha sim diu na mel ma teu ngai lu na ti bible sim asim he ba ya ba ai wanga practical in bol lo teng la thil nom hai pun na ha samong mong ko ha amel ma te ki do pi khat ngai lu ta bol le mi him aki ha sa ji in ta banga bol le ati le bible in na mel ma teu ngai lu na tin na phat na gau sap teu phat thei bo na ti he ichi mi tam tan ki zo lo hi mel ma te la la iso pi jingong ki ngai lu zo lo iso pi jingong ai lo loi la go liang khat ilung hi lo na khat an sei do am le ki hoden den yang ilung thima jong hot na ki nei pai yang ji itabang bi chu ki hin mi hin aji ati la hilaya hi bible hin jesu hin it is na bol wa hi le iti ho cho na bol wa hi le hui nong na su ling zo lo diu tui hung so yong le na lo mang zo lo de ati le ngai to le chon ama sa pe na mel ma nai ngai lu na hi le na mel ma te nang hin do te sa nai ngai lu na min na gau sa ma hang la phat thein bu a na thil nan nei le go na la be go te na pe ringa ita bang lung chang chna nei teng le persecution atiu thu ha san na khang jong thun teng le krista jala na tu na din de zo de na ali cho neu cha cha nen zo a ita saw imi hem chan khom pi ho ko ma neu cha step ma in zo wa hi le ichi su gen thei na khang hung teng le krista jala thina phat hung thun teng le ichi sahim nam bol hung ki hop teng le ita bang phat jong mi teng le na kila lo le na thi ding ti na phat thu thu sim phat nom teng le e su ling zo lo di he na neu cha cha ki pat no wa hi le ama wang hi ti ho hi bol zo lo wa hi le ala pi len pen pa cho krista jala thi ding pa thu asat na thu a krista mina thi ding pa cho i zo lo di he ti wa neu cha cha hi ta bang hin zo ho chun hi chi akon ni ya thu lung ke pa so cha ding he ti banga ju sun hi chi pa cho asai ne hi chi ni kho chu teng le na su ling hoi lo di he ti na hi chi thu so hong po do ding order hi lo le tha ding christian ho su gen the ding ichi sahim number sahim mel chi na kila lo cho su mang ding ahung tin ita bang thu thu phat an sim ting le sunday lo iti wi chi hong po do ting le ita bang phat ting le ai su ling hoi lo de hi ti he ka ga pun do nom kin ati le koi ho ta bang cho na mel ma ngai lu thei tam ti hena ve kin hi tin e hon la mi tam te mel ma ki ngai lu zo pon chungala la in mel ma te le thu jeng ding bo aki nga lel jin ei gaw sap te chama ho yang chunga sin na hung chu le ki pa ji hin ati le ita bang ho chun a mel ma ngai lu thei ding ham ti pa he in vet kinai le hi chlai context ma ma hin ve kin hi tin chang som ni na chan ve kin te luk bung gup chang som ni na chu
chuin ama khudan ase zuite aven mi vai chate anun nom hi ve izeina matila pathin gam chu nang ho a hi chu Matthew wa chun Matthew su la chun thagawa vai chu anun nom hi ve izeina matila pathin gam chu ma ho ai ti abana chu changsom ni la khanna chun hitin seikinin tu a gil kel te ho anun nom na hi ve izeina matila nang ho na wa ding hi tu a kap te ho anun nom na hi ve izeina matila nanui ding hi mi hem chapa zala min na hot ball wa chule na chum khen wa na ho sitting le chule mi chon siti a na minu apai do ting le anun nom na hi ve tin ati le hi chlai bible chang ong zolang ak sei ma bang chun i ha simovin he common bible verse song hin thagawa bai cho anun nom he ti ale thagawa bai cho mong mong chui ta bang ham ti cho tunin tha na ki holim di hin aji chu hi chi apoi mo dan hi chi thagawa bai cho bo hin amel ma te ngai zo di na upset bol te aphat thei bo di hi chlaya changsom ni apanang ki ji ka se se hiti ho zo ho bo chun hilaya changsom ni la sagi na ki ji tho mel ma te lung set ding azo bi di ti he ina lunggel wa na koi di win ikite mu win mi vai cha to mi hausa hi vet ka hi le mi hausa hi anei le go wang athing senin ama hi angai sa pun na mi vai cha wang cho akil hasamin min thilen pe yong le ki pa hin thil khat neu khat in pe on ki pa ta ki san je chu nei lo ya akil hasamin ita banga cho thangau thu ho anei lo ki gyal do angai chan ki gyal do ho cho thangwa vai cha ita bang ho chan nun nom hi pathin gam ma ho hai tin ati le hita bang pathin thu anei lo o ke hi mi chon se ke hi pathin thu nei lo hin na nei lo ke hi ti hin ki gyal do ho cho anun nom he tin na ita bang ho cho abana chi pitiki tam thile tu a gilkel ho anun nom hi ve tu a cho amazon anei lo chan ki het phana chu o ke hi mi chon se ke pathin thu hin na ka nei lo hi ti an khet phana cho an het nom ta chu na hin na thu cho an agil hungkel pantan agil hungkel ama hosan nun nom heti kin wa ding aji chu mi hin an khola pathen thu kiwin na ke hon pe di thu min na ki pe di ti banga cho min pathen thu agil kel na hin na ya an khol teng la pathen thangau theng na sata na to a ichi mi pa chun thu ta thu di an ki mu te te di heti he atha bya ga sei do nom ki nin chule ita bang pa chu ita bang ta ma ti le Peterin Jesu mu a chui pitam tile Jesun thil ki dang abola len na kong chu tui lai lung na to le lang len semina ti achun len a se chu nga tam ta hin manin I japan chun Peter chun ki dang a se be se nin ita chun pathin Jesu ko ma hung phen chun pakai ka ko ma pona podang ke mi chon si ke hi ti akap ta ni na ati le Jesu ka man nom chu hislaya chang somni la khatna sei chu achai na lama tua kap te ho anu no ma hi ve ije na metile nanui ding ho hi ti mi pa chun a chon siran ki gyal do a pathin thu nei lo an ki gyal do a agila hung ke la pathin thu an khol phena chu a chon siran ki mu ta chula na a chon siran ki ha do ta min pathin an ki mu teng la mi dang mu ta lo ama thin lo na ama chon si na hi mi hin ain ki her che ji ni na abol khil ho thagau thing na to ijipa a chon siran kher pena chung kap ta hi aka phena chun ipi se am tile zoteng na nanui ding hi chi naka na gen thein na chu zoteng na nakipa na hi ding hetin chule mi hem chapa min zala na hot ball wa chule na chum khenu wa na ho se tingule chule mi chon se tia nan naminu apai ro tiengule anu nom nei we hi war se advantage so pite ho katil khu nom na kha cho ihon pathin thu ta ain ki muwa izop ting law min in vet dan wa jak chu meng na ita bang a hi min mi chon se mi to sa to ki bang lo hi ta hi mi tam ta hin in pam pai diu hin aji chungai to la chun min krista aga ki san sa na hi ichila ya jesu na sei pa hin krista ki san sa na a chon se da ki gel do a pathin thu pe chu an khola pathin thu cha an khola ain ki mu phena chu ama hin krista ki san phena chu setan in mi an go ya bol set na hung thung pai na mu set na ha san na gen thein a hin tu pai yem hin ta bang ho chu anun nom ne hi we tin chu lai vet kina la ban chu chang som ni la thum na chu hi chin ni chu le thanu mun ki pa on ki cho mun ati hin na i thanop diu hin min inside nang ten ama pa ho advantage sita ai ho ai gyal chu mo wa ai mu se no wa yong hi le mi to sa to ki bang loi ti on ai ki pa zo diu thanop diu hin
Bible na sei na chule zena meti le vevin bana na san ding ki pa ma no me ati chu aban sim ki le Hizlaya ka sei nom chu mi bang khat hin thagawa bai cho anu no me ti le ati le mi vai cha ho da ma ina gel jibin mi vai cha ho hi anu nom hi ve pathin ga mi lu de tin mi vai cha pa ho sei ni no thagaw la nga pathin thu nei lo tu in vai chang la pathin thu nei lo hi mai the na hau sa ta yong la mi vai cha hi mai the pathin thu nei lo hi the hi hita bang mi ho chun amel ma te han ngai dam diu chu teng le a bol si te a phat thei bo diu chu le min athil la go wang athu mong ala pe jong la an nei zo se a pe ngam hita bang lung chang so en ken diu bo hiti ho pin tha na zo se hi a step by step ma hin chewa in pha tho ka wa hi email ma te ngai lu zo lo diu chu le ei bol se te jong i phat thei bol zo lo diu ti chu ka sei do no mi den hita bang mi ho chu itabang hitam tel je sun itabang mi ho to song chunga in sa tin ngai to le chun hilaya se hi lei chu thu ta la ya ti hin song chunga hita hi song pi chunga in ka sa yeng hai pun lei no hi alai hin na song lo na pura lei chung alai la ya alai song alai do phena song chunga chu bul phu he tin song chu jesu christa te ka na hin na song pi chu jesu christa te ka itabang mi ho chun sun ni sa sat lai se ha sat lai se a jong analai la yeng ni sa tho ni sa na tho a tho gi ma ni san no ya yong hita chu lei chu lai la yenga je song chu lai do na song chunga chu atun hin ama bang nel chunga lei chunga in sapa chun gang chela ki sa chai nisa asat lai si in ama in nom ten in li ma omin na ama bang hitin na tong pa hin song amu to ka tup de khia lai hin hita bang chu hi ngai nang la ke yong advantage hobunga yu mana ban ngam lu de hi poin hita krista chu nang la ke ita sata ilai do ngai hin ichi ilai do hi cha chu bulipu wa ita san na pa krista aki bulpu teng la bo su ling hoi hi lo de hi ti chu tunin la chomcha ike holim theinaw hinten isei hil isei wa umna pathinin engai dam ten isei kham nai bon chadim mali som te ta no ki pawe